Igitondo kimwe mu mwaka wa 2011 amarembo ya Minisiteri y'Umutekano mu gihugu cy'Ubushinwa yaruguruwe. Abakozi batandukanye bibigo byiganjemo iby'ubutasi birebererwa n'iyo ministere batangira kwinjira. Niho ubutumwa bwari bwatanzwe ko bose baza guhurira bakabwirwa ibintu bidasanzwe. Igitangaje nuko aba bakozi batari bahamagariwe kwitabira inama, ahubwo bari bahamagariwe kureba urupfu bagenzi babo bagiye gupfa. Mu bari bagiye kwicwa hari harimo umugabo bakoranaga mu nzego z'ubutasi, iruhande rwe hari umugore we wari utwite. Bombi bagiye kunyongwa bazira kugambanira igihugu bakakigurisha ku rwego rushinzwe ubutasi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, CIA. Icyo gikorwa ntabwo cyakurikiranwaga n'abakozi ba ministeri gusa, ahubwo na televiziyo za leta n'ibindi binyamakuru bari bahamagawe ngo bagaragarize igihugu cyose igihano gikwiriye umugambanyi mu Bushinwa. Iri nyongwa ry'abatasi ba CIA mu Bushinwa ryabaye intangiriro y'urugendo rurerure rwo gusenya udutsiko twa maneko za Amerika zari zaracengeye mu nzego zose z'ubuyobozi mu Bushinwa. Gusenya utwo dutsiko ni akazi katwaye imyaka 3 kuva mu 2010 kugera mu 2012, ku buryo byarangiye abasaga 20 bishwe, abandi baburirwa irengero nyuma yo gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano z'Ubushinwa.